voin hi July ni somle pasari ninga ni sangni le somni panga ania Mizoram Polytechnic lunglei court ordera khar to chu voina tang hian class tang turin principal le staff te le student te anin buat saya amaro chu class unlock maina tur institution building ber kal sak an ni awangin classroom tur munram chang an dapa quarter ruak le workshop atanan mante han siam remin man ro tulang te an han dap khoma classroom man tur table le bench po institution bera hian kal nan ani wangin school danga mi te han lam khom kualin ho tur an zonga ting chuan voina hian abul tan na tan zirlai no pangtele staff ten natlangin an classroom tur an buat saya an man romamo tu turang te dap khomin an buai hle ni zirlai no pangtan class tana hun to sia an khotlai ri lu tuk tur hi principal in ngai tu ana seng na sa hle ti hriata chuti rualin a staff tenen ti hian tho ho na thata kan neya tiang chuan zirlai te ma khuanga in naktu ka tang hian class tan thei turin anin buat sai ta ni hetiang ang ngai tu chuak tur po hian ril ruan seng na sa hle ang ti hi arin oma principal le staff te an fakom hle mai zirlai te ma khuan nga ya zirlai te po hian an chunga lom thu soi mol mol tur an nin ka hria hei hi girls hostel building ania tuna hian helai chunga hian zirlai meichhia anin thiar lut meka an room tur te tifain anin singsa vel mek bokani tin he girls hostel a hian common room pakhat a oma chu classroom atan an mangdon bok ni in alanga a then khat tan chuan class kalna chu hnai viu don mai amaro chu zirlai no pangten lainat omani hetianga classroom mu mal nei manglowa arem chang chang class an kal tur hi an lainat om tak zeta sokhar point rum chi kelvat tur ngai ta ila rei lo te chunga tan principal te staff te thanem ngai na awanga zir na chol san reng lova anan chun zom mai tura ro hi chu alomom tak zeta chungang principal le staff te thorim na an ngai tu ana an sen na satan te riat pui hian somkhar pui helai an har sat na hi rom sing fel vat tura ngai ta ila relo te classroom pa ngai taka class an kal thei tura ngai ta ila a thawme
Kapal room to ram hi. Takanin mo to me. Kasi mo. Helai classroom tour. Pakhat suni vele dona ni. San poti achher thei to lova. Hi workshop nin ka sia. Workshop ania. Hi eng department class tour nge ka hrelowa. Hian classroom pakhat ataran mangdon ani he. An lai na tom khop mai. An classroom pa ngai alua thei to lo wangin hian phuat chop devin arem chang changa anin no lu jungot to mai don ni he. Ka ming zo rikidal pek luwa ania electrical department 5th sem nilai mek ania tuna hianin Mizoram Polytechnic Student Union vice president nilai mek ania hei polytechnic hi matang toin boina hi atame mema amaro chu ni sarkar ten theyang min ron pui to a ma se hei tuna hianin tundin huna chon kan institution an la hong theilawa principal le staff ten ro man na in hemi building an ram boilo na china hianin em hola te le lep sang sang ate le quarter te le hostel kan lo lawa te po hianin class te kan ruwa mana chuan dokan le thutthleng te kan ho ko ala te hianin class tan kan han tum chu nia chuta pu chuan mamo tam tak te po kan la ne sarkar te po la dil tu te po kan la ne ya chu sarkar hen min lo she saksela kan la ron dor zel dona hei malak nei kan nei ve no la ma ro chu sarkar han nor lu tuk hi chu kan ti chi lawa lunglei MZP te MSU te nen hian malak na te kan nei ya press release te kan chua kan lu hun tura chong kan lu thei chi lo na chu miron son saka po hian hei kan lu thei do lo mun chu o kan te ma ro chu principal le staff ten ka sei to ang khanin ro man nan sem kan lu don chu nia hei alomum thulomum lama thulomum lam te po ne ma ro chu eng ti thei em hi chu om chuang lawa tuna te po duang thalin tas kan la thei don lawa period te po duang thalin kan la thei don lawa teacher lecture in dei lo ne po sang em ma chu wang chuanin sarkar hian min ngai sang viau ti chu kan thria
hei ai hian a le zual he min ngei sak le zual se kan tia tuna te po equipment te po in dei lo na kan na sa em ni kum lama te po kan lo thlen to kha financial year an puang kan sia in to del kuman tia tu kuma chuan hei an han ti top to chu ta te po chuan polytechnic hian in plak cham tam tak kan nei ni tiang te po hi min ron ngei to le zual se tuna kan buaina a hian in thazok a hung theina a hung the kha kan be se malakna tam tak te po kan na nei chho zelanga tuna hian sarkar thu kan ngai chang a mek zela sarkarin thu le miron sia ti le china wang hianin kan na ngai chang zel photi kha soi thei tok ni me ro se rawme hei hi multipurpose hall ani a nuai lam eng chin hinge office an man tu hi ka khet sia lawa an mani hi an omangem ka hrelo kan kal photang o hei hi office tur mi ni don staff ho point puan an thui chur chur mai don ni hei computer room thin kha mo ka tia a chung lam kan kal leang hei an kal deuh vek ri a hei hi heta hen first year ho class an kal ri don ani chung lam hen tu man lo ri lova hei hi multipurpose hall kha ni a first year ho class an kalanga hemi hnoi chi hi puan thui zir ho omna kha office atan an mangdona tichon hei a main building institution building bera hi an kalavangin bungrua po alak chua thei lova tichuan heng dawhkan te thutthleng kan ti ho te engma alak chua thei lo wangin tuna hian a rem chang chang an pot khoma sikul then khatami te po an ho ani school then khat atangin dawhkan le thutthleng an momo turang chi kha an thiara then khat chu hla tak tak atangin nen thiar ni kem nga bial chung vel chu niang chu chungami chu an momo tur hi an thiar luta ti hian quarter ruak le henglai multipurpose hall te le workshop te khang mun then khat kha mambo tho ma sela bungrua te an han siam rema class lak no turatan anin ruam hanani voina hian zirlai no pangten natlanga heng an bungrua kan soi bench te le table khang ho kha an thiar khoma tichuan chungchu an classroom tur san sana khan an da lutani an rem khomani tichuan naktu ka tang hian class pa ngai tak nei theite ponin be se ani tundin huna hian admission ti to hi engza chianga kan la hrelova zani somnga borvel chu admission ti fel to an ni mele
hei hi tunma boys hostel hlui thin kha nia hei helama hian hostel boys hostel pa ngai an nei to wangin tuna emia building hlui hi chu an mang to lem lova chu tuna hian classroom a an mang don ani hei classroom tur pakhat chu nia hei kan seng khan table le bench hi school danga tanga an ho an po khom te ani an phur khom te ani chuan hei building a hi an rauh san to hima yang thil engemaw tih nan chuan hman zeu zeu chuan neia chunganga chu ti hian heta pawh hian bungrua te in da luta heng hi hostel atan an na hmang chun zom dawn ani hmele hostel tana hman te ania helama hian classroom tur pakhat alo om vele boka heng hi mundanga tangan ho khom kan ti te khan ni hel mai phi isel teang ipo room khatala oma ala ruaka helai chu hostel room ani hela mi bolting room bathroom ani ya hela mi in thierna khulai kho ne station kan hi hemi building lai zo ka hi multi-purpose hall khan nia ti chuan khulai mi kon main building institution khan nia helai mi hi science block khan ni ka zoom lo mo yang ke yang nom nok ho ten han ti fa yan han hal fa ya ti chuan helama po he an lu to lo kan tia kha bathroom po at heviau to a ti hian an han lua le don ta ka chuan an chei hnum ve le deuh don ani lai po hei hostel room turin anin ruah man boka room then khat hi hostel atan an manganga then khat hi classroom an mang don boka ni kor ruak ha te pon omani hi chuan chaklama hian hei hi hostel room tur hei la ruaka helam hin lua to boka hei classroom tur kha ni om zia bera chu khilai boys hostel building thara khian an leng lova takin an leng lova chumi awang chuan hostel hlui an rauh san to hi an han chei hnum deuh ani helai hian quarter ruak pakhat hei hi classroom tur ani bok ani an class kalna hrang nuai to don ani semester khat hi an kal tling manangem kan hrelowa amaro chu tiang em ngai lo chuan sarkarin aron ti fel mai tura ngai taila
class pa ngai an ma ni mun pa ngai nge ya an kal hun hi a nga hlel om hi classroom tur pakhat chu ni boka ana chhaka hian hi classroom tur pakhat chu ni le boka ni khai an khawai thak ani an kalna a dar sar nuai mai don ani an person nuai mai don tun trum zet chu quarter ruak a piang hi chu classroom an mang ringo tui mai don ani staff te hi pension te le mun danga no pang kaltir do wanga school kalna nai vai in sonta te pon oma khatiang ani wang khan quarter hi a ruak hi alo om hlau hi an van nei ta ni quarter ruak oma wang hian classroom an nei pha don ani ale lama chuan a van nei thak hle mai khati chin kha kan du tok riang Voina hian ko thupe kangin he zirna in a building hi khar in alo om ta a hetiang hun kan han thleng hi hri om kan tia helaya thok tu te zirlai te le nu le pa te he kan chan chin lo sia piang te hian mak te pon te hri om kan ti ni he hun thim le har sa kan to lai hian nang ma om puina le kai suaina kan ron di le nalpa kan malam huna hian ke ni chuan kan ta na thaber tur ko kan thathiam lo nangin kan thatna turin na min tho sakla ke ni du dana chuan he zirna in hi thatakin chun zamila zirlai te point thamuang takin an zirna te ron chun zom sela thok tu te point ha dam takin ril ronwam takin kan na te thok chun zom leila ti hi kan